jauhan sana. Lihat guys, aku lagi nakarkan kayu. Karena di rumah kayu. Makanya aku cari kayu bakar di hutan guys. Ini kayu bakar sangat keras. Aduh, ribet besti. Lebaran kayu dimakan dina. Kasmat. Aing kita nang kayu kaleuweung. Kolot. Mana aing pakai celana pendek, ngajar mandi. Besti. Kayu acan. Kayu hese. Kayak kita bisa teman. Oke guys, kalau bisa adik di tan tuh di pantai. Sini nggak ada manusia sekalipun. Nah, kita berdua doang. You can kill the